Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kipat ba ki baju syong dijing dia bat penyang yaki kali haka parking lot kabaran hapok kemuda kompleks hapok kendai lat Shillong hanne kasngi ka arp kendai terik Jemang kila her serngeu sipor hadin bak electric panel kabaran hakamala kabaar jong kajaka penyang kali kalakam dingkansan. Hadin kini kejingja kino penyak kali hangni kila penmi no marmar ki kali basat hakani kejaka bat mare ro banit tam ye kejingkam ding hakani kejaka kabala penher serngeu lot ye kinong let nongwan bat kinong dia dukan kibaran hapok kemuda shopping complex ya kadeng lalak bantam no hadu bandawan poi ki pulet pelep ding kibalawan marmar sakani kejaka maria yo jingtep halor kini kejingja. Ini terus boleh. Kalau itu normal TV biru hadin dengan lenyam bakong snip ke tedem ham nang ne wet hadin nyak rumah ke ini ngapai lah imah ngapai lut kali badan apa dek hadin tong wana sini lah pertaya bangun man lah pelut kali baru angtai ngira staff jungi lah siap dah ketua fire dah kam guna gitu ya the one of affair loket gitu